Poštovani gledalci Bir televizije, assalamu alaikum i dobrodošli u novo izdanje emisije Naša zajednica. Velika mi je čast i zadovoljstvo najaviti našeg večerašnjeg gosta. Sa nama u studiju je predsjednik Mešihate Islamske zajednice u Srbiji, muftija dr. Mevlud Efendija Dudić. Muftija, uvaženi, assalamu alaikum, dobrodošli na Bir televiziju. Alaikum salam, bolje vas našao. Kako ste dobro? Dobro sam, hvala Bogu, uvijek dobro sam, a i posebno se lijepo osjećam kada sam u Sarajevu, a posebno kada su mediji u pitanju, kada sam evo na našem mediju, odnosno televiziji Bir. Hvala vam zaista. Evo, često ste u Sarajevu. Kako doživljavate Sarajevo kao glavni grad Bosne i Hercegovine i kao sjedište Islamske zajednice? Ja i mi Sandžaklije redovno dolazimo u Sarajevo zato što se posebno lijepo osjećamo. To je grad svih Bošnjaka čitavog svijeta, bez obzira gdje bili, gdje živjeli, gdje se nalazili, i posebnu energiju crpimo baš ovdje iz Sarajeva. Sarajevo ima nešto posebno, naravno da je to sve vezano za našeg velikog Gazi Husrevbega i sve ostale velikane do današnjih dana i sve ono što čini Sarajevo. Dakle, iz tog razloga mi Sandžaklije se uvijek radujemo dolasku ovdje u glavni grad svih Bošnjaka i svakako da koristim svaku priliku i službeno i mimo toga da dođemo ovdje u Sarajevo, kako bi rekli, da napunim svoje baterije. Dakle, kako vjernici pune svoje baterije kada odlaze na hadž ili umru u Meku i Medinu, drugo punjenje baterija naše jeste dolazak u Bosnu, odnosno u Sarajevo. Nedavno ste sa muftijama i glavnim imamima posjetili Reisul Ulemu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, doktora Huseina Efendiju Kavazovića. Poslali ste poruke jedinstva Bošnjaka, poruke jedinstva Islamske zajednice. Jesu li to najvažnije poruke koje danas Bošnjak bilo gdje da živi treba znati i treba čuti? Nikad se više o jedinstvu nije govorilo nego li danas. U čitavom svijetu, a nikada muslimani nisu bili razjedinjeni. I naravno, to je naš hal i naše stanje. Evo, i mi se radujemo kada fudbalska utakmica Maroko kada pobjedi, svi muslimani se raduju. Dakle, da imamo mi nekoga da nas dostojanstveno predstavlja. A zapravo i naša posjeta vrhovnom poglavaru je bila u tom pravcu. Htjeli smo da zajedno sa glavnim imamima i sa rukovodiocima ustanova i sa ostalima, dakle, posjetimo našeg vrhovnog poglavara i da pošaljemo poruku da smo mi jedno, da smo jedna zajednica, jer i mi zaista jesmo u pravome smislu jedna zajednica. Nismo samo u formalnom smislu sastavni dio Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, već jesmo jedno, iako mi imamo svoju autonomnost u svom radu. Reisul Ulema nama to nikada nije osporavao, niti Islamska zajednica, ali eto, htjeli smo da mi sa prostora Islamske zajednice u Srbiji, a posebno mi iz Sandžaka, posjetimo svog poglavara, da svakako budemo, hajde ako smijem da kažem, i vetar u leđa njemu, jer naš vrhovni poglavar nosi ogroman emanet i biti u njegovim cipelama je najteže. Dakle, svima drugima je lakše, sve druge Ahmedije su lakše u odnosu na njegovu Ahmediju i zato smo htjeli da budemo vetar u leđa onome što on radi i svakako da uputimo najiskrenije čestitke povodom useljenju u novu zgradu. Punih 100 godina Islamska zajednica je sve nešto drugo radila, a nije radila na tom sopstvenom objektu, odnosno zgradi gdje stoluje vrhovni vjerski poglavar. I zato smo evo došli da pošaljemo poruku jedinstva. Mislim da Bošnjacima nikada nije bilo potrebnije jedinstvo nego li ovoga puta. Nekako, vraćajući se unazad, kao da se ponavlja ono iz predberlinskog kongresa i postberlinskog kongresa među nama Bošnjacima, i kao sve ovo kroz što danas prolazimo, da se to već nekoliko puta desilo, a siguran sam da se ovako nešto i dešavalo baš u oči Berlinskog kongresa i za vrijeme Berlinskog kongresa. I zato smatram da oko krupnih stvari bismo se trebali dogovoriti. Možda oko
nekih manje bitnih stvari ne trebamo se baš svi složiti, ali oko krupnih stvari trebamo se dogovoriti. Kada su u pitanju Bošnjaci Sandžaka, mi smatramo da svi bošnjački političari, sve politike u Sandžaku bi se u najmanju ruku trebali složiti oko 3 stvari, a to je pitanje Sandžaka, pitanje bošnjaštva i pitanje islama, odnosno islamske zajednice. Sve druge stvari nam ne moraju biti zajedničke, ali ove 3 stvari bi nam trebali biti zajedničke. I mislim da ovdje u Bosni svim bošnjačkim političarima ne bi trebalo da bude, dakle, trebalo bi im biti zajedničko Bosna i Hercegovina kao matična država svih Bošnjaka. Žao mi je što neki Bosnu ne doživljavaju u pravome smislu kao svoju državu, ali evo, ja mislim da mi Bošnjaci sa prostora Sandžaka nekako posebno doživljavamo taj bošnjački duh i bosansku državu i zato se radujemo i nikada nećemo prestati to da činimo. Sjajno ste to kazali. Kako ocjenjujete saradnju islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, konkretno evo Sarajevom, sa Mešihatom islamske zajednice? Na jako visokom nivou. Dakle, u uzlaznoj je to fazi. Od 1996. godine, kada smo evo i formalno postali sastavni dio islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, pa sve do današnjeg dana mogu reći da je to bilo uvijek u uzlaznoj fazi. I evo, ja sam već 9. godina na poziciji predsjednika Mešihata. Imam potrebu to ovdje da istaknem, to sam i Reisulemi rekao, u prisustvu svih glavnih imama i muftija, direktora medrese, dekana fakulteta i ostali. Dakle, da sam imao svaku vrstu razumijevanja svih prethodnih 9 godina. Dakle, svaki moj zahtjev je usvojen i sve ono što sam predložio na rijaset ili na sabor ili na vijeće muftija imalo je puno razumijevanja. Naravno, imam i ja razumijevanja da nismo samo mi, dakle, sastavni dio islamske zajednice Bosne i Hercegovine, već da ima muftistava i medžlisa i možda i mešihata koji su u težoj situaciji nego što smo mi. Poteškoće i probleme sa kojima se mi suočavamo su posebna vrsta problema i poteškoće i to treba imati razumijevanja. Druga muftistva to nemaju, drugi mešihati to nemaju jer žive u uređenijim državama i bolje funkcionišu. Naš izazov, poteškoća i iskušenje je to što je prije 15 godina neko se odlučio da izvrši agresiju na islamsku zajednicu i to je ta rana i taj problem sa kojim se mi i dan danas nosimo, ali zaista u pravome smislu, čak i često puta Reisulema i bez našeg zahtjeva ima običaj reći imali potrebe posebno u mjesecima pred Ramazan, imali potrebe da vam se nešto pomogne i zaista sam mu duboko zahvalan. Zahvalan sam i svim drugim muftijama koji sa vremena na vrijeme i posjećuju našu zajednicu i interesiraju se šta je to što mogu da pomognu. Jedan primjer, dakle, želim ovdje da navedem tuzlanskog muftije i tuzlanskog muftijstva. Naime, u blizini granice je Loznica gdje živi nekoliko hiljada muslimana, Bošnjaka, Roma i drugi i u saradnji sa tuzlanskim muftijom mi zajedno održavamo taj džemat, jer je Zvornik blizu, Sakar je bošnjačko mjesto na teritoriji Republike Srbije, a jako su blizu Zvornika. I mi smo se dogovorili, muftija Tuzlanski je sam to predložio, da zajedno održavamo taj džemat. Mislim da je to jako bitno. To je u samu Drinu. Dakle, čak je mnogo bliže bosanskoj teritoriji i mnogo je logičnije da to muftijstvo Tuzlansko pokriva sa svojim imamom, ali zbog specifičnosti mi smo se odlučili da to bude imam sa prostora koji živi u Republici Srbiji, ali ćemo zajednički održavati taj džemat. Dakle, smatram da je saradnja na vrlo visokom nivou, vrlo sam ponosan da sam dio ove zajednice, vrlo sam ponosan da pripadam bošnjačkoj zajednici, smatram da ova zajednica, bošnjačka zajednica, islamska zajednica u Bosni i Hercegovini i sve ono što nju čini je najslobodnija zajednica u odnosu na sve druge zajednice,
a poznajem sve zajednice u okruženju jako dobro, od Albanije do Crne Gore i naravno ne samo na Balkanu, već i šire. Bošnjaci u Srbiji, evo prema pisanju srbijanskih pojedinih medija, često su nekako na margini. Iako su muslimani i islam već stoljećima naravno u Srbiji, da se ne vraćamo na historiju. Evo, muftija Dudiću, kako promijeniti takvo stanje i sliku, generalnu sliku Bošnjaka u Srbiji? Dakle, muslimani na prostoru Sandžaka i Srbije nisu od nikud došli. Mi smo tu od, kako bi rekli, Kalubela, od pamti vijeka i kako je svijeta i vijeka muslimani žive na tim prostorima, ne prihvatamo da smo došli od nekud. Mi smo starosjedioci i kako je islama na tim prostorima, tu muslimani bivstvuju, odnosno postoje. I bilo je tu različitih perioda, nekada je bilo bolje, nekada gore, nekada bolje nego gore i tako redom. I možda ovaj period koji imamo od 90-ih, od agresije na Bosnu i Hercegovinu do današnjeg dana, mogao bi se podijeliti u nekoliko perioda. Dakle, pošto smo ušli u 30. godinu osnivanja Mešihata islamske zajednice, ako Bog da u narednog novembra, dakle narednog oktobra mjeseca, za nepunih 12 mjeseci, odnosno 11 mjeseci, bit će obilježeno 30 godina rada i postojanja Mešihata islamske zajednice. Taj period se može podijeliti u nekoliko faza. Od 1993. godine pa do 2000. godine, kada nismo imali nikakve kontakte maltene sa državnim organima. U tom periodu je vladao Slobodan Milošević i oni su tada nekakav ministar vjera u vladi Republike te Jugoslavije, oni su nas obavijestili da oni ne priznaju nikakav mešihat. I to su poslali na razne adrese pojedinim imamima, medžlisima i tako dalje. Dakle, ne priznaju ni mešihat. Naravno, mi smo njima lijepo odgovorili da onaj ko nas ne priznaje, ni mi njega ne priznajemo. I to je jedan bio period jako plodotvoran. Pošto nas nisu priznavali, mi smo mogli da radimo na infrastrukturi Mešihata islamske zajednice. Mislim, 8 velikih zgrada je u tom periodu napravljeno bez ikakvih dozvola. Pošto oni nas nisu priznavali, nisu mogli ni da nam brane da pravimo te zgrade, jer onaj ko ne postoji, nemate koga da tužite. I mi smo to iskoristili. Dakle, to je jedan period kroz koji smo mi prošli, oni nas ne priznaju, mi njih ne priznajemo i to je, ne ponovilo se nikada, da Bog da, imajući u vidu da je u tom periodu, posebno za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu, blizu 20.000 Bošnjaka prošlo kroz policijsku torturu. Tada se 92. i 93. dešavaju otimanja iz voza i autobusa u Sjeverinu i Štrpcu. Prije nekoliko mjeseci imali smo prvo klanjanje dženaze namaz u Sjeverinu kod Priboja za otete iz autobusa 92. godine. Dakle, punih 30 godina je prošlo, nismo nikome mogli klanjati dženazu, zato što je samo u tom periodu zapravo do sad samo jedna osoba pronađena. Dakle, to je jedan jako težak period. Prolazili smo kroz različite vrste poteškoća i problema, ali zajednica je i u tom periodu napredovala. Možda druga faza ili drugi period jeste vrijeme pokojnog Zorana Đinđića, koji je zaista htio da otvori vrata za sve građane Republike Srbije, a posebno za nas Bošnjake. I tad smo napravili prvu neku vrstu saradnje sa njim i mislim da je to svijetla tačka i da treba uvijek to govoriti od 2000. godine pa negde do 2003. godine, da je to dobar period za islamsku zajednicu i za muslimane. Htio je premijer vlade Republike Srbije da bude u pravome smislu premijer svih građana. Je li zbog toga platio glavom ili nije, ne znam, ali zaista želim to da istaknem i to je vrlo značajno. Tada su
krupne stvari urađene u zajednici, tada se država u potpunosti otvara i prema islamskoj zajednici, a tada država u pravom smislu biva podjednako otvorena za sve tradicionalne crkve i vjerske zajednice i u tom periodu smo napravili ozbiljan prodor i dobru suradnju sa vlastima u Beogradu. Nakon toga ponovo dolaze mračni dani jer dolazi Vojislav Koštunica i on biva predsjednik Republike Srbije. Mislim da je to također jedan mučan period, posebno ako se ima u vidu da je za vrijeme njegove vladavine napadnuta islamska zajednica 2007. godine i to je presedan. Nikada se nije desilo u povijesti da neko napadne islamsku zajednicu i da proba preoteti islamsku zajednicu. Ne bi on to uspio da nije imao jaku podršku jednog bošnjačkog političara iz Sandžaka. Taj bošnjački političar je smatrao da islamsku zajednicu treba da stavi pod stranačku zastavu, da stavi pod svoju šapu, kako su oni to govorili, i to je jedan jako težak period. Naime, tada je došlo do dvojnih standarda u pravome smislu, jer zakonom i Ustavom Republike Srbije i Zakonom o crkvama i vjerskim zajednicama je predviđeno da postoje tradicionalne crkve i vjerske zajednice, da ne mogu postojati dvije tradicionalne crkve niti dvije tradicionalne vjerske zajednice, iako je tadašnji vladika Raško-Prizrenski Artemije pokušao sa 300 monaha da napravi Kosovsku pravoslavnu crkvu, zajedno srpski policajci, kosovski policajci, policajci međunarodne zajednice, zajedno su ga protjerali sa Kosova, otjerali u kućni pritvor i nikada bijela dana nije vidio, tako je i umro. Dakle, nije se dozvolilo formiranje paralelne srpske pravoslavne crkve. Kada je u pitanju islamska zajednica, dakle, tu važe druga pravila, dakle, ne važi zakon. Dakle, to je jedan težak period kroz koji smo mi prošli. Dešava se da bude puč unutar države, unutar političke partije, ali da se tako to desi kada je u pitanju islamska zajednica, naš narod to ne pamti, zaista. I to je, nerado o tome govorimo, ali smo uspjeli da sačuvamo i da oslobodimo 82% islamske zajednice. Danas 82% infrastrukture, imama, džamija, vakufske imovine pripada mešihatu islamske zajednice, 18% nam je oteto uz podršku tadašnjeg predsjednika Republike Srbije Vojislava Koštunice, Sulejmana Ugljanina i svakako ministra policije istog perioda koji je danas u kolicima, jer je nedugo nakon toga doživeo udes i nikada se nije oporavio. Dakle, mi smo opstali, 15 godina iza nas je, nisu uspjeli da nas porobe, niti da nam otmu islamsku zajednicu. Treći period je negdje od 2008. godine, pa evo hajde slobodno, ako smijem da kažem, do današnjeg dana. To je period vladavine Aleksandra Vučića i njegove političke partije. Je li to Aleksandar Vučić u svojstvu potpredsjednika Vlade Republike Srbije ili premijera Vlade Republike Srbije ili predsjednika Republike Srbije, ali to je taj period. Hoću da kažem da idemo uzlaznom nekakvom stazom i u odnosu na ono što smo imali od 2004. godine ogromne promjene su napravljene. Dosta dobra saradnja je napravljena, ni izbliza onako kako bi trebalo da bude. Dakle, i dalje su na sceni dvojni standardi kada je u pitanju povraćaj vakufske imovine. Nešto je samo vraćeno islamskoj zajednici, ni izbliza ono što bi trebalo da bude vraćeno, jer smo 2008. godine podnijeli sve zahtjeve koji se tiču povraćaja oduzete vakufske imovine. Za sad su nam 3 objekta vraćeni i za to smo jako zahvalni. Svakako da smo napravili od 2014. godine dosta dobru saradnju sa vlastima u Beogradu
imamo dosta dobre razgovore. Mislim da ima se razumijevanja za Bošnjake koji žive u Republici Srbiji. U posljednje vrijeme se sve više ulaže, posebno kada je u pitanju infrastruktura. Ono što je za nas od izuzetnog značaja jeste infrastruktura, odnosno autoput koji će proći kroz Pešter, kojim ćemo biti povezani sa Podgoricom, Beogradom i Sarajevom. Za nas je to od izuzetnog značaja. Posljednje 2 godine također se radi nekoliko velikih objekata, najmodernija škola u Sjenici, to do sada nismo imali nikada, dakle najmodernija škola u Srbiji biće sagrađena u Sjenici, urađen je projekat za klinički centar u Novi Pazar, to je od izuzetnog značaja i neki drugi projekti. Ono što mi zamjeramo jeste da nema investitora sa strane da prave zgrade, fabrike u Novom Pazaru i drugim mjestima. Dakle, hoću da zaključim da solidna saradnja postoji sa vlastima u Beogradu. Beograd se otvara posebno prema Bošnjacima. Mislim da je to vrlo značajno. Za nas je to od izuzetnog značaja. Naravno, mnogo je problema sa kojima se suočavamo, ali danas su na potezu bošnjački političari. I od bošnjačkih političara, pošto imamo 2 ministra u vladi Republike Srbije, 7 narodnih poslanika iz reda Bošnjaka, smatram da bi oni trebali da sjednu i da se oko minimum stvari dogovore, ono što je zajedničko, a svakako svaki od njih ima svoj stranački, politički program, ali smatram da su oni na scenu. Mislim da bi to trebali. Naravno da islamska zajednica od svojih zahtjeva nikada neće odustati i svakako da ćemo se boriti i tražiti za prava koja nam pripadaju Ustavom, koja su zagarantirana Ustavom Republike Srbije i zakonom o crkvama i vjerskim zajednicama. Pričat ćemo i o vakufskoj imovini, naravno i o sjajnim rezultatima na polju infrastrukture. Kratko samo, Bošnjačko nacionalno vijeće, evo nedavno su održani izbori. Kakav je odnos Beograda prema nacionalnim manjinama i jesu li ovi izbori Bošnjačkog nacionalnog vijeća donijeli dobro ili loše Bošnjacima? Vidjet ćemo šta su donijeli. Dakle, imali smo izbore za Bošnjačko nacionalno vijeće i rezultati su, dakle, juče su podijeljeni mandati. Niko nije dobio preko 35%. Po 12 vijećnika su dobile 2 bošnjačke partije. Jedna bošnjačka partija je dobila 10 vijećnika i jedna lista je dobila 1 vijećnika. Do naredne sedmice, dakle do petka, sljedećeg petka, mora biti konstituisano Bošnjačko nacionalno vijeće. Bošnjačko nacionalno vijeće je, njegove ingerencije su sasvim jasno definisane. To su 4 oblasti: jezik, informisanje, kultura i obrazovanje. Nažalost, ono što smo imali do sada je narušilo i u pravome smislu ne možemo govoriti da su radili svoj posao. Jer u prethodne 4 godine Bošnjačko nacionalno vijeće ništa nije radilo. Ja iz ličnog iskustva ili primjera želim da istaknem da djevojčica gdje pohađa školu koju pohađa na bosanskom jeziku, samo jedno odjeljenje, dakle, samo u jednom odjeljenju se izvodi nastava na bosanskom jeziku. Dakle, zakon je omogućio i dozvoljeno je da gdje god ima preko 15% djece koja su izjasnila da pohađaju nastavu na bosanskom jeziku, nastave na bosanskom jeziku mora biti. Dakle, imamo jednu školu u Novom Pazaru gdje se u potpunosti implementira nastava na bosanskom jeziku. U drugim mjestima, gradovima je to od škole do škole, ali smatram da je vrlo bitno u čijim rukama se nalazi Bošnjačko nacionalno vijeće. Do sada i svo vrijeme je Bošnjačko nacionalno vijeće kontrolisao Sulejman Ugljanin. Sulejman Ugljanin i njegovi saradnici su u potpunosti uništili Bošnjačko nacionalno vijeće. Iako se nešto ne bude promijenilo,
Nemoj da krivimo ni Beograd, ni Zagreb, ni Podgoricu, ni Sarajevo, ni bilo koga drugoga. Dakle, sami sebe trebamo kriviti. Ja i ovoga puta, pošto sam to izvanično učinio, pozvao sam nosioce lista, vijećnike, da sjednu, da se dogovore i da zajednički rade u interesu bošnjačkog naroda. Na izabranim vijećnicima je da sjednu i da se dogovore za dobrobit naroda. Neće nama biti Beograd kriv ako ne budemo imali nastave na bosanskom jeziku, ako ne budemo imali kulturu, informisanje i jezik na bosanskom jeziku. Nama je i ostalim nacionalnim savjetima to omogućeno kroz vijeća, odnosno savjete, i ja smatram da ne trebaju se oholiti vijećnici, nosioci lista i bošnjačke partije, već sjesti i ovo uraditi u interesu Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Nadam se da će ovoga puta smoći snage i neće dozvoliti da nam se ponovi još 4 godine onako kako je bilo u prethodnom periodu. Evo, malo prije ste kazali o odnosu država prema islamskoj zajednici. Želim da prokomentarišemo i ovaj primjer Hrvatske. Evo, iako su islam i muslimani u Hrvatskoj priznati nekih možda 100-tinjak godina, možda malo i više, čini se da Bošnjaci u Hrvatskoj imaju potpuna prava. Postoji ugovor sa islamskom zajednicom, država finansira i medresu, potpomaže projekte, zaista radi dobre stvari. Evo, koja je razlika između odnosa Hrvatske, islamske zajednice Bošnjaka i države Srbije prema Bošnjacima? Pa meni je jasno, dakle, da poznato mi je da u Hrvatskoj postoji ugovor između Hrvatske i islamske zajednice, da država finansira srednju školu, odnosno islamsku gimnaziju, da u dobroj mjeri pomaže i islamsku zajednicu. To je od izuzetnog značaja, iako opet s druge strane čujemo izjave i sadašnjeg predsjednika Hrvatske kada su u pitanju muslimani, Bošnjaci, Bosna i Hercegovina i tako dalje. Mislim, ne bih da pravim nekakvu paralelu i usporedbu, ali nisam siguran da ono što se dešava u Hrvatskoj, da je to na stabilnim nogama. Mi nismo od nikud došli i mi ne prihvatamo da smo ničije cvijeće. Dakle, mi smo svoji na svome, tu smo od pamtivijeka i mi se nosimo sa problemima i izazovima i mi za svoja prava ćemo se boriti, nikada odustati nećemo, svoje probleme ćemo rješavati u državi u kojoj živimo. Mislim da ima razumijevanja baš sada u ovome periodu. Ja znam da to možda nekima zvuči čudnovato, ali ako vam neko permanentno pruža ruku i poziva Bošnjake i one koji žive u Sandžaku i u Srbiji i one koji žive u Bosni i Hercegovini, mislim da mi tu pruženu ruku ne trebamo tek tako odbiti. Šta ko nosi u srcu, ja zaista ne znam, ali posebno u posljednjoj godini dana dobri su rezultati napravljeni između islamske zajednice i vrha države. Želim da napomenem primjer onoga što se desilo za Novu godinu u Priboju. Znate, naši Bošnjaci su zbog pjevanja četničkih pesama, zbog nedoličnog ponašanja pojedinih policajaca već počeli da pakuju kufere i da se iseljavaju iz Priboja. Tada sam bio prisutan, bio sam i pozvan da budem u Priboju kada je došao predsjednik Aleksandar Vučić i tada smo otvoreno razgovarali zapravo i sa 100-ak prisutnih Bošnjaka i pravoslavaca i tu smo otvoreno razgovarali. Drago mi je da je ispunio dato obećanje, da su smijenjeni, odnosno kažnjeni policajci koji su to činili i da je ohrabrio Bošnjake da ih neće država gledati drugačije osim kao svoje građane. To je ulilo veliku nadu i ja sam zaista za to zahvalan. Za nas je od izuzetnog značaja da rješavamo probleme nagomilane problema je mnogo. Mislim da u dobroj mjeri su
krivi i neki bošnjački političari zbog takvog odnosa Beograda prema nama. Mi smo imali samo jedan kratak period kada je rahmetli muftija Muamer Efendija Zukorlić bio u Beogradu kao narodni poslanik koji je pokušao da predstavi Bošnjake Sandžaka u pravome svjetlu, da nisu Bošnjaci rogati, da nisu Bošnjaci nekakav poseban narod, već dostojanstven narod. I onakvi kakvi jesmo, takvi i političari treba da nas predstavljaju, a i problemi sa razgovorom mogu rešavati. Ja hoću da vjerujem da nagomilani problemi, kojih je zaista mnogo, da ih sa razgovorima možemo i moramo rešavati. Dakle, hoću da vjerujem u bolje sutra, hoću da vjerujem da će biti više ulaganja tamo gdje žive Bošnjaci i muslimani, jer u Srbiji ne žive samo muslimani i Bošnjaci, već žive i drugi, pored Bošnjaka, koji su apsolutna većina na prostoru Sandžaka. Dakle, mi imamo u Preševskoj dolini muslimane, Albance, imamo po čitavoj Srbiji muslimana i svakako u Vojvodini gdje nam žive muslimani Romi, muslimani Aškalije, muslimani Egipćani. Dakle, i na tim prostorima smo pokrenuli određene projekte gdje smo u suradnji sa lokalnim vlastima ili centralnim vlastima u dobroj mjeri određene stvari završavali. Dali ste mi uvertiru za moje naredno pitanje. U novembru ove godine navršila se godina dana od preseljenja na ahiret našeg muftije rahmetli akademika Muamera Efendije Zukorlića. Velika je odgovornost bila doći na njegovo mjesto. Evo prije svega kratko onako, koliko je muftija Zukorlić uradio za Bošnjake iz Sandžaka i Srbije, ali boga mi i Bosne i Hercegovine? Dakle, na današnji dan, prije 13 mjeseci, mi smo klanjali njemu dženazu 7. novembra, danas je 7. decembar, to je, dakle, datumski tačno 13 mjeseci od ukopa rahmetli muftije Muamera Efendije Zukorlića. Ja sam sa njim bio 28 godina. Zajedno smo radili 28 godina, nešto godina sam stariji od njega, ali kada smo bili u Novom Pazaru, svaki dan uvijek smo se viđali. Dakle, nikada nije moglo da se desi da smo u Pazaru, ja ili on ili ja, a da nismo zajedno makar kahvu popili. I zaista sam ga poznavao bolje od svih drugih. I čvrsto vjerujem da je on bio dar od Allaha dželešanuhu našoj zajednici i našeme narodu toliko koliko je živio na ovome dunjaluku. I za taj, po nama, kratak period ili kratka vijeka koliko je živio, napravio je zaista više nego generacije na desetine i stotine ljudi koji su živjeli stotinama godina. Ja vjerujem da u posljednjih 100 godina nije niko napravio veći prodor nego što uradio rahmetli muftija Muamer Efendije Zukorlić, ne samo za nas Bošnjake i zajednicu Sandžaku, već i za Bošnjake u čitavom svijetu, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Ja mislim da je on bio jedan od reformatora naše prelijepe vjere i kada se bude govorilo i pisalo o mudžedinima, dakle obnoviteljima vjere, da će i on biti jedan od obnovitelja koji je na sopstven i svoj način to učinio posebno za naš prostor. To je jedan veliki gubitak. Svakako mi se mirimo i vjerujemo u Božju sudbinu i Božje određenje, ali jedno, ako smijem da kažem, jedan veliki musibet. Naravno, ovo može da bude sa aspekta islama možda i problematično, ali jedno veliko iskušenje za nas, za našu zajednicu. Nekako smo se pogubili, šta nas je to snašlo, je li to moglo da se desi i tako dalje, no kad kadar Allah va ma ša'e fe'ale, tako je Allah dželešanu odredio i biva onako kako on hoće. To je Allahovo određenje. Ali vidite, Allah nikad vam ne zatvori jedna velika vrata, a da vam ne otvori mnoga druga vrata. Za mene je to najteži period, želim odmah da kažem, jer je veliki teret pao na moja pleća. Iako sam ja zajednicu preuzeo prije 8 godina od njega, ipak sam imao njega i bio sam nekako u njegovom hladu
i ja i svi mi smo očekivali, to će Muamer završiti, tako je to bilo i tako dalje. No, Allah dragi vam dade da vidite da neće on završiti. Hajde sad vi koji ste ga znali cijeniti i koristili ste ono što je on, a posebno vi koji ga niste iskoristili u pravome smislu, hajde sad da vidite kako je to biti bez njega. Dakle, neki sada kažu, da nam je njega povratiti. Dakle, ne može se povratiti, njega ste imali, zašto ga niste iskoristili, 28 godina je bio na čelu zajednice, došao vrlo mlad, ali nam je Allah dragi od njegovog preseljenja otvorio na desetine drugih vrata. Allah nikad ne zatvori jedna vrata svojim robovima, a da ne da drugi izlaz. Naime, od decembra mjeseca pa sve ili od nove godine, od januara mjeseca do današnjeg dana, 12 velikih projekata smo mi započeli, opet i to njegova zasluga. Udarao je on temelje 28 godina i onda on kada ode, Allah da pa da se ti projekti novi pokrenu. I nema grada i mjesta gdje mi nismo od nove godine započeli velike projekte. I što je najbitnije, mi imamo maltene obezbeđena sva sredstva za sve te objekte. I zato želim da vas podsjetim da u Novom Pazaru se na jednom mjestu radimo objekat muške medrese od 5000 kvadratnih metara. Dakle, to smo započeli i to funkcioniše. Problem najveće je radna snaga, ali dobit ćemo najmoderniju školu. Dakle, naša medresa će imati odličan prostor. Sve je to bilo sada zbijeno u jednu zgradu, i učione, i kabineti, i restoran, i spavaone, i sve ostalo. Sad će biti posebno to sve razdvojeno. To je jedan vrlo značajan projekat. Očekujemo, ako Bog da, za 2 godine da će biti u potpunosti završen. Vrlo je bitno da smo za jednu večer, dakle donatorsko večer, sakupili ogromna sredstva uoči Lejletul Bedra prošlog Ramazana. Tu smo zajedno sa rahmetli muftijom to pokrenuli kada smo govorili o tom projektu i to večer smo sakupili blizu 1 milion eura. Dakle, samo što smo pozvali naše vjernike. Naši vjernici su dobri muslimani. Naši muslimani su dobri vjernici. Bošnjaci su najbolji muslimani. Ja hoću to da kažem, i ovi sa ove i sa one strane Drine. Dakle, to su dobri ljudi. Oni nikome zlo ne misle. Oni se utrkuju kako će da pomognu svoju zajednicu. Naši muslimani vole svoju džamiju, vole svoju zajednicu i oni su nas te večeri podržali sa skoro 1 milion eura je prikupljeno i mi smo ove godine tu sa radovima poprilično podmakli. Također želim da istaknem projekti koji se rade na prostoru Medžlisa Islamske zajednice u Tutinu. Dakle, opet u ovoj godini Islamski centar u mjestu Kleče, dakle, na izlazu iz Tutina, nekoliko hiljada kvadratnih metara. Također smo započeli u mjesecu julu. Dakle, radovi su u podmakloj fazi. Islamski kulturni centar, škola Kur'ana i obdanište je otvorena prije nekoliko mjeseci u Tutinu. Treći, opet islamski centar započet u naselju Svračiće, opet u predgrađu Tutina i nekoliko džamija koje se grade na prostoru Tutina. Da napomenem da smo 1993. godine u Novom Pazaru zatekli 17 džamija, danas je 67 džamija u Novom Pazaru. To je urađeno sve nekako pod palicom rahmetli muftije Muamera Efendije Zukorlića. On je bio arhitekta, to treba napomenuti. U Sjenici za 2 dana imamo, ako Bog da, otvaranje islamskog centra gdje je smještena škola Kur'ana, obdanište pored džamije Ebu Hanife u gradu u Sjenici. Otvaranje tog objekta preko 4000 kvadratnih metara, 3 džamije su u izgradnji trenutno u Sjenici, odeljenje ženske medrese je u završnoj fazi, grubi radovi. Dakle, sve se tu u ovoj godini radi. U Brodarevu smo posle 50 godina prvi objekat započeli, dakle, to je Mlati Nov Medžlis,
nadomak opština Prijepolje. Dakle, radi se islamski centar, grubi radovi su završeni za 3-4 mjeseca. U Prijepolju se trenutno rade 2 nove džamije, također u izgradnji je upravna zgrada. Ako budemo uspjeli da vratimo vakufsku imovinu, mislim da ćemo praviti i još neke objekte. Ono što je problematično u Priboju jeste da punih 30 godina čekamo dozvolu, iako je detaljnim urbanističkim planom predviđena izgradnja džamije u Novome Gradu, nismo još uspjeli da dobijemo dozvolu. Obećao nam je čvrsto predsjednik Republike da ćemo imati dozvolu. Mislim da će to obećanje ispoštovati. Nećemo odustati od toga, ali punih 30 godina se čeka dozvola za izgradnju džamije u Novome Gradu, u Priboju. A također treba spomenuti ono što radimo u Vojvodini. 13 objekata smo napravili, uspjeli, čak i u Subotici džamiju sa minarom. Ovih dana smo dobili dozvolu za još 4 metra da bude uvećana minara. Dakle, to je vrlo značajno na samoj granici sa Evropskom unijom, sa Mađarskom. Dakle, ovo su projekti dio projekata koji se realiziraju u okviru Mešihata islamske zajednice. Svakako da dobru saradnju i dobru podršku za sad imamo samo od muslimana Kuvajta. I to je ono što je vrlo značajno. Želim njima najiskrenije da se zahvalim. Dakle, sve naše projekte su djelimično podržali, ali da nije naše dijaspore, naših dobrih Bošnjaka koji žive u Evropi i Americi, sve bi bilo teže. Dakle, islamska zajednica je na budžetu vjernika. Neki su zaboravili i mislili da ako vam ne budu pomagali, vi nećete moći da živite. Zaboravili su da Allah daje nafaku. Dakle, mnogo je projekata. Rahmetli muftija je sve to započinjao i tako dalje. Otišao je sa ovoga svijeta. Allah nas stavio na veliki ispit, iskušenje sa njegovom smrću, ali nam opet otvorio mnoge druge stvari. Molim Allaha Đelešanu da mu se smiluje, da ga obraduje u džennetu. Amin. Iako su pojedini mediji u Srbiji pisali nakon njegove smrti, ali i u Bosni i Hercegovini, da će doći do određenog pada aktivnosti Mešihata islamske zajednice, pa jedinstva Bošnjaka, evo to se hvala Bogu nije desilo. To su sjajni rezultati koje ste malo prije naveli, je li tako? Dakle, nismo mi od juče, mi smo već punih 30 godina, zajedno smo ovo pravili, zajedno smo radili, zajednicu sam preuzeo od njega prije 8 godina i zajednica je bila stabilna i u tom periodu i hoću da kažem da nikada nije bila stabilnija nego ovoga puta. Čak i jedinstvo Bošnjaka je na većem nivou nego li je to bilo u prethodnom periodu i to su plodovi njegovog rada, ja hoću da kažem, ali nismo mi tek tako to bili van negdje, već smo tu bili i ja zaista želim da i ovoga puta kažem da je zajednica vrlo stabilna, da pod bajrakom islamske zajednice ima mjesta za sve one koje prihvataju kao svoju. Dakle, islamska zajednica neće biti pod ničijem bajrakom. Islamska zajednica je zajednica svih onih koje prihvataju kao svoju, svih onih koji ne narušavaju njen ustavni poredak i ne otimaju vakufsku imovinu. To su naša djeca, naši muslimani i mi smo svima njima širom otvorili vrata, čak i onima koji su napravili grešku, izišli od zajednici i mi njima pružamo ruku i njih pozivamo. Smatramo da im je mjesto u našim redovima, smatramo da im nije mjesto tamo gdje su se odlučili i gdje ih je neko odveo. Islamska zajednica je stabilna, nadam se ako Bog da će i u narednom periodu biti još stabilnija i još jača. Zapravo jedini stabilan faktor na prostoru Republike Srbije kada su muslimani u pitanju jeste Mešihat islamske zajednice. Muftije, vrijeme brzo prolazi, bližimo se kraju našeg razgovora, evo pred kraj smo emisije. Ono što me zanima, odlazak ljudi na hadž
iz Sandžaka. Također je problem koji prati Bošnjake u Sandžaku u Srbiji. Uzrok je formiranje paravjerske zajednice. Evo da pojasnimo našim gledalcima o čemu se radi. Ima li pomaka kada su... Šta je zvanični stav Saudijske Arabije? Imao sam prilike prije mjesec dana da boravim u Ministarstvu hadža u Saudijskoj Arabiji. Razgovarali smo i neke stvari smo pokrenuli. Ono što mene zabrinjava, ne samo za naš prostor, već i za prostor čitave Evrope, jeste pokušaj Ministarstva hadža da agencijski bude organiziran hadž za prostor Evrope. Ako se to desi, onda smo svi u istom problemu. Dakle, i Bosna i sve države u okruženju. Naime, Ministarstvo hadža pokušava da organiziraju oni hadž za sve muslimane kroz agencije. Svaki onaj ko želi da obavi hadž, on bi se putem agencije prijavio, a onda bi išao maltene privatno sam. Mi znamo da je to nemoguće za naše muslimane. Mi smo se suprotstavili toj njihovoj ideji i rekli smo da je to nemoguće za naše muslimane. Naš musliman ne može da ide na hadž bez vodiča, bez svog hodže, bez svog imama, bez svoje zajednice. Mi smo imali dakle imali smo državno organiziranje hadža do 2008. godine, isto kao što i Islamska zajednica Bosne i Hercegovine ima i neke države, druge države u okruženju. 2008. godine, zbog toga što se pojavila paravjerska zajednica i još dvije agencije, dakle unutar te parazajednice postoje dvije agencije, oni su se prijavili regularno kod Ministarstva hadža da organiziraju hadž, onda su oni sve nas poravnali na obične šerike, odnosno agencije. Znate, Arapi ne žele da ulaze ko je šta uradio, šta je ko napravio. Znate, kad imaju oni probleme, oni dobro znaju da prosiju sve stvari. Ali kad neko drugi ima, oni kažu pa vi se tamo dogovorite. A oni nama svi pametuju. Što ne sjednete da se dogovorite? Onda mi kažemo njima pa i vi sjednite, dogovorite se. Ali kada moja krava ubode tvoju kravu, onda su to krave. Ali kad tvoja krava ubode moju kravu, onda da pogledam u čitab. Dakle, treba da gledam u čitab za sve, dakle, realno. I oni su, dakle, nisu htjeli da ulaze u te probleme, već su vidjeli da se sa tri strane pojavljuje organiziranje hadža i onda su oni sve nama odizeli, dakle, stepen bise i sveli nas na stepen šerike, odnosno obične agencije. I to je išlo sve do prošle godine. Prošle godine su oni nama uskratili potpuno organiziranje hadža i zaista sam bio ponižen. Jako sam se teško osjećao da po prvi put nemamo organizovan odlazak na hadž, da nismo imali svoje ambasadore kod Bejtullaha, da nismo imali naše muslimane koji su gosti Allahu dželešanuhu. Pokrenuli smo neke stvari, očekujemo, mi smo čak i predložili da mi idemo na hadž sa Islamskom zajednicom Bosne i Hercegovine. Za nas je to prihvatljivo, mi smo jedna zajednica. Dakle, iz tog razloga očekujemo vrlo brzo, dakle, da dobijemo odgovor. Nadam se da neće to krenuti u nekom pogrešnom pravcu. Imamo čvrsta obećanja, no vidjet ćemo šta će se desiti i kako će biti. Nadam se da će oni imati razumijevanja da je nemoguće da se organizira hadž, da svako za sebe prijavljuje i tako dalje, već je to najbolje je ovako kako smo mi to do sada radili. Mi prihvatamo da idemo i u organizaciji Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, prihvatamo i da mi imamo određeni broj, pošto smo imali 235 viza. Mi već sad imamo preko 500 ljudi koji odlaze na hadž. Dakle, zašto se toliko ljudi prijavilo da ide sa nama na hadž? Zašto je sad za 31. januar prijavljeno 120 ljudi da ide u organizaciji Mešihata na umru? Zašto je 23% uvećan zekijat i sadakatul fitr ovog Ramazana, uvećan zekijat sadakatul fitr 23% u odnosu na prethodnu godinu koja je bila rekordna za 28 prethodnih godina. Dakle, ko vam daje novac? Onaj koji ima povjerenje u vas. Ko ide sa vama na umru? Onaj koji ima povjerenja. Ko vam pomaže izgradnje džamije? Pa oni koji imaju povjerenje u vas i tako dalje. Dakle, i pitanje
hadža, nadam se da će biti riješeno. Za mene je od izuzetnog značaja povjerenje koje imamo od naših vjernika, naših džematlija, a problema će biti dok je svijeta i vijeka. I da na kraju da kažem, islamsku zajednicu će uređivati islamska zajednica shodno Kur'anu, sunetu i našim normativnim aktima. Niko neće uređivati islamsku zajednicu, niti jedna država, niti država u kojoj živimo, niti neke strane države. Islamsku zajednicu mi uređujemo onako kako mi mislimo da je najbolje za naše muslimane. A svakako želimo jaku dobru saradnju sa državom u kojoj živimo, želimo jaku dobru saradnju sa onima koji su na vlasti, želimo sa njima svoje probleme da rešavamo, ali isto ne želimo da prihvatimo da nam neko kaže vi ste dio islamske zajednice neke strane države. To pitanje ne želimo da čujemo od nikoga. Dakle, Srpska pravoslavna crkva je pravoslavna crkva svih pravoslavnih, svih Srba u čitavom svijetu i to je maltene pitanje dogme. To ne smije niko ni da postavi pitanje. I ne želim nikom da dam za pravo da meni postavlja pitanje vi ste dio neke druge zajednice, države, tako dalje. Da, mi smo zajednica i mi je uređujemo onako kako mislimo da je najbolje za naše muslimane. I tako će ostati ako Bog da. Ako Bog da, muftija, zaista mnogo je tema o kojima bismo mogli pričati. Evo, ako Bog da, stoji poziv da nam ponovo dođete. Hvala vam. Tako sam se jutros lijepo osjećao i tako se radujem da moja zajednica ima ovako uređen studio. Želim da vam čestitam. Nisam znao da ste se preselili u nove prostorije i izvinjavam se, došao sam praznih ruku. Adet je kod nas kada se neko useli u novu kuću da se ne dođe praznih ruku. Ali ako Bog da, ispravit ću se ja. Želim da vam čestitam. Tako se ponosnim osjetim kada moja zajednica ima ovako sređen studio. Ovo je jedan od boljih studio koje sam ja vidio, a gostovao sam mnogo puta u čitavom svijetu. Ovo je ono što je zajednici jako dugo trebalo i evo napokon smo i dobili, zato vam čestitam. Hvala vam, hvala što ste izdvojili vaše vrijeme i došli. Hvala. Dragi gledalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Naša zajednica. Ostanite uz program Bir televizije. Do narednog susreta. Assalamu alaikum.